Ngilana bushene lo guys ngiphathele ijacket le Nike guys yibo lonto winter guys kuyabanda waterproof clothing iniphathele ushuni owarm kabuhlungu kabi at the same time ushuni omuhle bafethu Nike le bafethu thi sivule nibone bafethu ukuthi njani yibo lonto nama size ahlukile nama color ahlukile siyagqilaza kule winter sidlale bafethu bazozwa ngathi uthanda bengathandi bafethu ayibo lonto only nje ngo650 wakho umnandi ayibo lonto only 650 umnandi ayibo lonto leyo so and ngakhohlwa deliver nationwide you understand as long as South Africa sakudeliverela ngoPixi iyafika kuwe ayibo lonto leyo ngoshuni nje yazini nje oshipe kabi so make sure bafisa ukuthi nasilento nasupporta so okay thina imkhombe yena uthi njani bafithu okay ikanjena lento yebo yagqilaza yayibona yagqilaza kanje lo shuni yabo kanjena bafethu fanele ibone kahle quality lana bafethu ihlanye kakhulu ayibo lonto ikanjena emuvi yabo yagqilaza bafethu agqilaza lento yabo idlala nengane lento le yabo ayigcokwa zingane futhi ayidlala nengane and ayigcokwa zingane bafethu ayibo lonto yagqilaza bafethu yabo phakathi kanje ikanje phakathi ayibo lonto lo large ukhona medium bafana khona medium khona large khona extra large khona extra large ayibo lonto so siyagqilaza nje kuphela la bafethu yabo shaya ama page wakho la ubale lapho 1 2 3 bala sibale 1 2 3 4 5 ngenkhotha isikhathi esikhotha mesikhotha kanjalo sibala ama page nje bala ngibone izimashali ekseni yabo lonto siyagqilaza nje likhombe yona bafethu basemzimbeni kanjani yabo hayi basemzimbeni yagqilaza bafana ingeke hayi bafana ekseni na hey tshela trip at the same time mfana zini abantu ababonisa ukuthi ekseni hey ulayini ushuni lwasihlali la yabo bakhuluphe ukuthi utriphile bakhuluphe ukuthi ushushu yibo lonto ba warm at the same time ya drip warm and dripness yahambelana lento yibo lento ubuyibhekela emuva yibo lento njani yibo lento njani yagqilaza only ngo650 wakho yibo lonto if you interested ungangithinta lapha WhatsApp lapha yabona ama number khona kubhayo 650 umnandi 650 wakho umnandi uyagqilaza baqhilaza abafana bazwa ngawe sisi bazwa ngawe mfowethu yabo because unisex lento yibo lonto shushu kabi bafana shushu kabi yo yagqilaza so sinamakhala ahlukile bafethu yayibo lonto khona lo khala navy bekhona baby blue bekhona green bekhona black yayibo lonto ufayela amakhala string bafethu nobone kahle yabonga ngifakile nobone kahle so ningakhohlwa bafethu ukungithinta inamba ikhona lapha kubhaya bafethu yabona nesideliver nationwide ningalibali naloko yangithola ukuthi noba ukiphi iyafika yagqilaza lento issue hayi bafethu ithi ngimxolele babayini mama nilwane nimo